هوريك دلوقتي طريقة استخدام مكنة الوحش الاسود السي او 2 اللي بتشيل 1 كيلو. اول حاجة المكنة زي ما انت شايف واخدة شهادة جودة معتمدة من المصنع، وبتاخد عليها شهادة ضمان سنة كاملة من شركة مي. وحش اسود 300 امبير تلحم معاك في الحديد العادي 4 مللي طول اليوم مرتاح. المكنة زي ما انت شايف اهي. اول حاجة بتفتح المكنة كده، انت بتوصل الكهرباء وبتوصل السلك الارضي في الجنب التاني كده. قرب معايا هنا اوريهم. عندك ده ترش اللحام، هتبدا توصله امتى؟ لما تحط البكر. طب انا عايز احط البكر ازاي؟ زي ما انت شايف اهو. هتنزل اول حاجه دي كده وترفع ده كده، شايف؟ نبدا بقى نمسك البكر. شايف سلك السلك ده؟ هتروح شايله كده وتاخد، خلي بالك تفضل ماسك كده عشان السلك ما يفكش منك. هتاخد طبعا تقطع اول حته هنا. قطعنا اول حته، عايزين نفك دي، هنروح دايسين كده ونطلع كده ونشيل. بعد كده نشيل دي كده. هنحط بقى البكر، هنخلي السلك من تحت زي ما انت شايف بالشكل ده كده. دلوقتي احنا خلينا البكر اهي مظبوطه. هنحط دي نرجعها مكانها عشان تقفل معايا كويس اهي. وبعد كده هنروح مدخلين دي بنفس، وندوس عليها ونلفها كده. دخلناها ودوسنا عليها. دلوقتي انا عايز اوصل السلك، اروح موصله مدخل السلك كده اهو، دخله هنا في الفتحه دي. وبعد كده هشد، هيطلع معايا في الفتحه دي، اوصله في الفتحه اللي بعدها اهو. نخلي بالنا اهم حاجه واحنا شغالين. تمام، بس كده السلك طلع معانا. شايفين طلع منين بقى؟ طلع من الجنب الثاني هنا. هبدا احط الطرش بتاع اللحام اهو، في حتى خرم من هنا اهو. ابدا احطه كده في السلك، ادخل السلك جواه، وصلنا السلك والفه يمين كده. انا وصلت الطرش اهو. هوصل بقى التحكم او كنترول عندك، هنحطه بالشكل ده. نخلي الفتحه دي من تحت ونروح حاطينها كده ونقفل عليها كده. انا جاهز ان انا ايه اشتغل. هنشيل الشهاده دي. انا كده جاهز ان انا اشتغل بالسي او 2 طبعا بدون غاز. بكره سلك 1 كيلو. نسينا اهم حاجه ان احنا هنروح منزلين دي كده ونقفل دي كده ونقفل ايه المكنه بتاعتنا كده. احنا جاهزين ان احنا نشتغل، وهنجرب معاكم دلوقتي اهو. برده انا دلوقتي لو عايز الحم مثلا حاجه زي كده، نجرب دي. هدوس على زرار الباور كده، المكنه تبدا تشتغل معايا. شايفين الطرش ده؟ الطرش اهو. انا دلوقتي عايز اخرج السلك، هعمل ايه؟ شايفين؟ بصوا، شايف اول ما بدوس السلك بيبدا والبكره بتلف معايا. ده ليه؟ قرب معايا اوريهم ان انا دايس على الميج. طب لو دوست على ام دي هتشتغل المفروض عادي. لو دوست كده البكره مش هتتحرك. شايفين؟ قرب كده اوريهم البكره اهو. بدوس البكره ما بتتحركش، فانا هرجع للميج واتعامل. شايفين بقى كده البكره تبدا تتحرك لحد ما السلك يطلع من الطرش. هنفضل دايسين كده شويه. نخلي بالنا واحنا شغالين برده ان احنا ما نوجهش ده ناحيتنا عشان ما يطلعش فجاه ويعورنا. طلع معانا اهو زي ما انتم شايفين. دلوقتي انا لو عايز الحم بيه، انا هقطع بس الحته الزياده دي الاول. عايز الحم، لو انا حطيت السلك ولمسته كده مش هيلحم معايا. امتى يلحم بقى؟ لما ادوس على الطرش ده كده برده امان عشان لو وقع منك او حاجه. فانا دلوقتي هشتغل اهو. بصوا، هنجيب الاول على الميج. زي ما انتم شايفين اهو.